Hello everyone. June 13 Friday laga early morning day, Israel laga 200 fighter jets in naga bra, Iran laga more than 100 opor military or nuclear sites ke target kurigina hamla korise. Aro itu operation laga naam dise Rising Lion koina. Report hisabte itu attack te 17 manuke morai dise koise aro 320 naga manuke jokhom kuri dise koise. Itu operation te Israel bra Iran laga main nuclear sites aro military installation ke target kurigina biha kuri dise. Aro itu he noigina itu operation de Israel khan bra Iran laga top military aro political leaders khan aro kunba scientists khan gibi morai dise koise. Tahan attack kura main locations khan do itu kan tagise. Iran laga main nuclear enrichment facilities Natanz te aro nuclear enrichment facilities Fordo aro nuclear research facilities Isfahan enaga jaga de target kurigina attack kurise koise. Aro bishi jaga de attack kurise holi itu kan main jaga khan ase. Aro tate leaders Iran laga main leaders morai dia do edokhan tagise. IRGC laga commander Hussein Salami. IRGC do Iranian Revolutionary Guard Corps ase. Aru bi Iran Armed Force laga Chief of Staff Muhammad Hussein Bagheri. Aru Deputy Commander Ghulam Rashid. Edokhan ke morai se use. Aru bi alag military manu hi morai se. Aru etu opor de kwa nishna 10 ta enega scientist khan bi morai dise use. Friday morning de etu operation launch kora biside Prime Minister Netanyahu bra video statement de tabra koise ki itu operation do ekta preemptive strike thagise koise mane future de kiba kibi nohobole noile inaga hobole thaga do prevent kurigina attack kora laga ase koise Israel bro kwa sabte do Iran laga hatte 9 ta inaga nuclear bomb banawole saman tanla hatte uranium do enrich kurigina ase koise aru judi itu nuclear weapon banaile do Israel garne bishi bia hobo enaga koigina itu nuclear weapon nabona agite koina attack kora laga ase koise Israel laga security officials kan bra the time of Israel ke kwa sabte etu operation launch kuribole IDF Israel Defense Force aro Mossad to Israel laga intelligence agency ase to IDF aro Mossad pra milai gena etu operation do ekdom sal opor de bra plan kurigena he etu operation do launch kora laga ase koise report hisabte poila bra he IDF aro Mossad kan bra Iran laga bhitor de drone laga base kan tak bi build kurina rakhi tagise koise aro etu he noigena precision weapon system aro commandos khan takpi smuggle kurina Iran laga bhitor de loi jaise koise to judi kali morning inaga bra attack kurule ase kole aji rati inaga bra he itu drones khan tate takan lokaina thaga to activate kuri dise koise aro itu drones khan bra surface to surface missiles man Israel fini point kurina thaka itu missiles khan ge mari dise koise aro weapon system khan tan bra smuggle kurina loi ja Iran bhitor de itu bra Iran laga air defense system hange pura bia kuri dise koise to inega tan bra air defense system bia kura bichite Israel laga fighter jets kan do Iran opor de gushigna ena marula para laga ase operation to enega carry out kurula para laga ase aro Iran laga leaders kan je tahan mara bi khushi target kurina mara noy kwa nisna tahan poila bre plan kurina sal opor de loigina mane itu strike kradam de Iran laga leaders kan do itu gorde ase itu bisna de gumai ase enega exact jana bichide tahan bra itu attack kurina mara laga ase to itu operation de kwan is na Israel bra Iran laga top political military aro scientists khan ge morai dise aro tahala nuclear sites khan ge na bishi bia kuri dise to itu same morning de bishi khanta na jagena few hours inaga pichi de Iran bra bi jawab dise Israel opor de more than hundreds inaga drones fire kurina jawab dise holi bi itu de Israel bra successfully sobke defend kuro parise sobke neutralize kuri dise ena hoigena itu same evening de Friday laga sam de Iran bra Israel opor de more than 150 na ballistic missiles use kurigina Israel opor de hamla kuri dise report hisabte Tel Aviv te 34 inaga manuke jokhom kuri dise goise to ina hoigena suru hwa do etia takpi Israel aro Iran majode ekjone ge missiles aro drone launch kurina mara mari hoy ase etia ete main question do Iran laga hate nuclear weapon ase na nai itu ase answer do Iran laga hate nuclear weapon do nai itu sal meeting lodam debi US laga director of national intelligence Tulsi Gabbard pra tahala meeting de congress ke tabra koise ke US pra continuously Iran ke do sai ase aro Iran do etia tak to nuclear weapon do build kora nai develop kora nai enega koise aro Iran laga leaders khan bi pola bra ko ase ki tahan do nuclear edo uranium enrichment enega korile bi nuclear weapon do develop na korbo na bonabo enega koi tagise hoile bi ete bi Iran bra nuclear weapon na bonaile bi Iran ge nuclear weapon na thakile bi tahan banabole paribo na nai tan banabole etu capable ase na nai etu alag question ekta ase
Kile mane tahan na bonaile bi na thakile bi bonawole parile do itu bi risk ekta tate bi ase. Iran laga nuclear history saile do Iran de nuclear program do sal 1957 de launch kora laga ase. Itu bi US pra Iran ke help kurina itu program do launch kora laga ase. Pola do Iran laga Shah do itu bisi western friendly manu thakise. Tai aro US logote bi relationship bisi bhal rakhi thakise. To itu karne itu time de US pra Iran ke help kurule sal 1957 de itu nuclear program do Iran de launch kora laga ase. Hoili bi sal 1979 de Islamic Revolution thakise. Enaka hoigena itu time laga Shah Muhammad Reza Pahlavi ke do tai laga power bra hatai dise. Ena hoigena ekta notun leader aise. To enaka hoa karne US pra tangala support to hatai dise. Mane tan bra help kora itu nuclear power plant set up kurule itu banabole help kora do US pra hatai dise. Hoili bi itia bi US aro western countries kan do alop mon chinta thakise. Kila mane itia newly formed hoa government aro newly formed hoa Islamic state te do tahan enaka nuclear enaka facilities chari dile do future de alop problem hobole pare koina bishi matha pare thakise. Aro enaka hoigena tahan bishi bar negotiate kurise bishi bar kotha kuruge try kurise. Ena hoigena finally July 2015 de Iran US aro alak choita ena countries kan majote tan meeting kurise. Meeting kurina Iran nuclear agreement nolwi nuclear deal ekta banaise Iran logote. Itu deal itu agreement hisab te Iran laga opor de kiman bi sanctions kan lagai na thakise kiman bi $1 billion enaka la sanctions kan lagai na thakise itu kan alop othai dibo itu kan alop hatai dibo aro itu laga bodli de Iran bra tahan uranium enrichment level to kali 3.67% takhe rakhibo enaka deal banaise aro bi international inspection kuribole do tahan laga nuclear facilities ko open rakhibo mane tahan ba eku restriction na rakhibo ena guna deal do banaise to itu agreement bana bishi do tahan kwa nisna 3.67 takhe rakhise holi bi sal 2018 de US laga president Donald Trump bra itu agreement bra itu nuclear agreement bra tai hati jaise. To Donald Trump tai hati ja bishite Iran kan bi tahan laga itu uranium enrichment program do tahan bi ekdom repeat pra uthibole koshish kurise. Moi kan itu table le saile do sal 2019 de Iran bra tahan laga itu uranium enrichment laga level do 3.67 takhe thakise. Holi bi itu bishite aste ase bra sal 2021 22 23 24 25 ena bra do aste ase bra increase hua shuru hoise. Ena hoina sal 2025 pongti ja tak to tahan bra 60% enaga uranium enrich kurise. Aro itu opor de 409 ena kg kan likhina thaka to itu to uranium laga kg kwa laga ase. Mane 409 kg to 60% tak enaga enrich kurise koina opor itu dia laga ase. June 12 te the International Atomic Energy Agency bra declare kurise ki Iran do nuclear safeguard agreement ke comply na kore koina. To thik next din June 13 de Israel bra Iran laga opor de hamla korise. Maybe tahan itu kotha hone na alop mon chinta hoise pare mane judi Iran bra nuclear bomb kon enaga bonaile do nohobo koina enaga phamna kurina Israel bra attack kura laga hobole pare. Holi bi ete Israel laga action do justified asana nai. Amni khan kinaga phamna kore. Israel bra attack kura do thik thakisina galti thakise. Moi ete molaga side pra duita case rakhibo etu amni khan judge koribe. First to Israel khan bi tangala hate nuclear weapon do ase. Holi bi tahan aji tak etu to confirm bi kura nai noil bi deny bi kura nai. Holi bi dunia manu pura jane ki tangala hate do nuclear weapon ase koina. To Israel khan bi tahan bi iman luka luki enaga nuclear weapon develop korina ase. Tangala hate nuclear weapon ase. To kile etia Iran khan enaga bonadem tan kile attack kura ase. Kile dusra country ke tan block kura ase. Aro Iran bra do nuclear weapon bonaise aro nuclear weapon sure ase enaga bi nohoy tan godo any attack kura laga ase. Aro moi agide bi koise Israel bra kwado tahan itu attack kura do gole ekta preemptive strike ase koina. Mane future de eku nohbole future de judi Iran bra bonaile bi itu attack kura prevent kurubole ena kurigina he attack kura laga ase koise. Hoy mohan future do kobolo na pare biya bi holo pare phal bi holo pare holi bi future na khushi predict kurna mara bi itu bi ekta biya ase. Aro ekta side do Israel laga situation saile do Israel khan bi opai na thakina attack kura he hobo. Kile mane aji tak Israel khan je kiman bi terrorist group kan bra attack kura ase like Hamas, Hezbollah, Houthi sobi noile bi kun terrorist group kan hobi itu khan ke do Iran bra support kurigina Iran bra back kurigina aha laga ase aji tak. To ki jane future de judi Iran bra enaga nuclear weapon develop kurle do Israel garne itu do bishi biya kotha ekta hoi jabo bishi dangor ekta problem hoi jabo. To itu garne
Israel bi itu prevent kurule garne attack kura laga ase koise to amni khan kinanga bhamna kore ete Israel ba attack kura to justified ase na nai Israel ba attack kura to galti thakisna bhal he kurise tahan amni khan comment section te comment kurina kobla pare etia ane do tate laga present situation current situation chale do amni khan bi news bishi dikhi thakibo mara mari do etia tak bi bishi heavy perja ase ekta side pa bi give up na kurbo koise aru ekta side pa bi give up na kurbo koise mohan bi paratak pray kuri thakibi আজিকালি তো সব জায়গাতে ওয়ারে ওলাই আছে ইউক্রেন রাশিয়া আর মিডল ইস্ট তো পয়লা ব্রা এনা থাকিছে তো পারাটাক এতো ওয়ার খান জলদি খতম হলে দিবি কয়না পারাটাক প্রে করে থাকবে আজি কারণে তো মোলা ভিডিও এতে খতম করে দেব যদি আর আলাগ আপডেট খান থাকলে তো মই পারাটাক আপডেট করে থাকবো আর এনেকা লাগা কন্টেন্ট খুশি পালে তো মরম ব্রা সাবস্ক্রাইব লাইক আর শেয়ার করে দিবি আনটিল দেন নেক্সট টাইম লগ পাবো টেক কেয়ার বাই বাই